aja. Welcome dear subscribers and viewers to my another new vlog. Bini hingke sung ani sraya karana bini Hostel Renewal khai bini hostel tongen thang tongo bini hostel hingke patlia gat St. Xavier's Higher Secondary School ni boys hostel narok video na saya wina itongni di channel katalang tangke like kaise khai subscribe khai bell icon sini jangan tapudi ge an video kadal nongni notification dakti na mane thangnai ani blog ni video rok jodi no chaya suya tong hangke nakar samjawo tei kok samarok saya tong khabo haino anu nakardi ta male ang kadal blogger ba kise mise saya tong ni mano ani serai kusum ge nobar sip putri thang tong kha se upload asuksa Nobar sip putri phajak ba kungni bo bunsi sikang no basa khangka batini aisuko putri thang tong ta baksa ke hani mano rangman na bagi blog hayo boi hai blogger kotor renggai rang kebang mana bagai blog hayo rokni kono mano haya aboni bagai ya ani blog khai mani karon kangke ani family ni joto video rok ma babu ani cherai khonai borok ni joto ni mukhang no ani channel ni bisingtei kaisa memories ngi torok thang khnai se ang blog khlayo obo kono ang rang manani bagai ya gatabok sing Bisramganj Puskobari ni kaisa kadal biusio sopakya oro sing tab petrol nanai nokorka aboni gana wono te kaisa biusi buskang sing tab pai sopai tongo agini kasam biusi wo gani video no baksa saja ke banai ne saja ke banai gelak subscribe khlaitung views manthang mai thang ang it doesn't matter ang blog khlainai kaisa memories ni bagai gesung tabuk Bisramganj PS buskang phai sopai kya apni kisa thangkano ta Bisramganj bazar sung soginai Bisramganj bazar sung tabuk phai sopai kya kesam DM office bo sung parangi faikya abo sung Bisramganj bazar thangai ani sirani kicha mani rok pajang rangkho bini jutani brass rok tei t-shirt rok pajangnai baki tongkho bini genji rok bising kanjangnai pen rok obrok painai khe sung tei bini chamung rok kisa paitlang lainani hne orma bathak laikya tabuk sung bini anjrani bin pisong na sinjak borok pai sobai jani eng kinaro borok tabuk lama cross kainan digi phai to tabuk sengri dogana phai hapakya bini genji pailagi na tabo Aing ngeskat subna hanmani aing thakana ta. Kolong kha. bini renewal fee rok roi akoi jeng bini tongmani room phai sapakya kono mote bed man phakya sinsi sikang no boi phai sapai jak hostel
जों किसा बाजाराव मानिखनि पाइथानि लेरि थाका बे बाजाराव सोर प्रब्लेम नमहाय बिनि उ त्रां रक जे बेडनि लगी मानफायमोन आबो हामिया आं चेन्ज खालायरिसो आलका जागोन ना हारै गे अरतो बरक स्टुडेन्ट ताकलाय मारखन बां थांगा टेकेसा कक बेलेखे ताम होनानै आं किस्तं थांमा हायबंखा आं मालाय चिनि हस्टेलाव ताकलाय आगिं के रेनुअल फी 5,000 रुपीस ताकलाय गांके 2,000 से नासियो 3,000 सेव खालाय रेखा आमला रां पे खालाय रेखा गे ताई मानलि फी आगिं गांके 2,500 ताकलाय के only 2,000 से बेबागनो डिक्रीज इंखा अमाउंट मो गोबरंनि स्टडी हॉल जराय कुसु बियांजनी कमाय थांका बिनि दादानि बेड डक खालायते खाते इकोन हारि बियां तिरक पेपलाय दं फायो और फाके आसके दं थं जागो बनो कारै जों फाइसे माया जेफ्रुपनो बसुनो लगिथाव और फायनानै काके बिनि दादानि हस्टेल फाके आसके दं थं जागो आयां ओयां बेरायलाय हायनो पैसाना कमले जों बिनि हस्टेलनि काम बायखा रेनुअल खायखा फी रोखा मगे उनि किचन कम डाइनिं रूम yang ke washroom जों ताबुक नखरका बिनि हस्टेलनि जों नक फासिं रावना रिलेशनाय जोंनो गारि जरा फाय नायरेगि रहनानै फायजा अनि पापा ताकलाय के आगिन सलाय पुना टेबो खासिवै परिनाय हिनि गसि जाफियाबा के yang to गारि अनेक न पाटलाय थांगा सिनसै सिगां फाय गोबां मान किफिलबा क्या महके बरंनि प्लेग्राउन्ड सेन्ट जेवियर्स हायर सेकेन्डारि स्कुलनि प्लेग्राउन्ड बेलायखेनो कटर ग्राउन्ड म गान मनाय बाय बिनि बसाजक अकरा प्रिया हंके बरं नग थांबाय क्या महके सेन्ट जेवियर्स हायर सेकेन्डारि स्कुल मनो बाक्सा हासालनि बरक रक गांके नुगिया खरक नang mano yang phasing ka moke hostel ai na boke school baba tata rai thaka mohge ani manai ni bsaje kusu cute baby ani deborma babu sung bono boroni rental house langi thangnai orang nongri gaya dia. Hari mana sih habis ni? Tu di bag rawat dikasih, numpai gila, borok akrab lah, hari. Kau, nak sukuru kalau mana pari jamai, barang sukuru gua barang pala ini. Private mata apa? Iko mo, bang ni nak bara mo, bara nak. Nana ni kuna ini ke game apa?
Hen gari. See you again next another vlog. Bye bye.